Adwaya oke muno mitwe amathabu na internet. Nikimatithie baga wega. Nikimatithie mitwe ni gabu. Mahana za mito. Adwaya tina ndo mathabu na ndo keyboard hawako sawa vichwa. Nyitithania roho waku tujitenda Gitari ugeni. Karibu sana askofu. Asante sana kwa kuheshimu huyu kijana. Thank you Reverend Sir. Thank you Pcool Junior. Asante ni kaeni chini na shukuru. Thank you very much. My friend Pcool and your son, I think where there is a son, tiga kwa gai tu okoro gai fafa na gai morio, utire gai maito. Kuna Mungu mama, tuko Mungu baba na Mungu mwana, tutile toka Mungu mama. Ndio kana nota guo. Hena son and the father and the son without mother. Where it is? It is here. Isn't it? And the daughter as well. It's my joy to see you. Sana nimeshukuru. I have been missing to see you. Huyu bwana ni rafiki yangu. Adwaito mwanake huyu tondu kukimwita mwanake ni murata wakwa miaka mingi ni andutĩire wĩra ihinda inene ta kanitha wĩra wa maũndũ ma gũtũcukĩra mitandao gũtũragira all the fake pages cia Priesthood kũraga fake page iria ciĩtaga JJ hatarĩ tarĩ kwĩna kĩndũ kĩhokeretwo kũria JJ no JJ arĩa marorio nĩ ta thate ona kĩmakarutia ngari no rĩu nĩ hota kũndirunacia kĩothe fake tondu JJ gũkũ thĩ marĩ atatũ tu tutigaire rĩ JJ Okocha na JJ Kamotho. JJ Kamotho agĩthiĩ tũtigaranie na Okocha nake akĩritaya kũhũra mũbira rĩu nĩ commentator kũrĩa Rũraya rĩu no ni JJ ũrĩa wĩra and retire sooner or later and not tigũkua. I am happy to see you mukĩte igongona rĩa this son of ours and a brother na mtumio huyo wake, a very cool lady, hajulikani yeye sana, hata sijawahi muona lakini najua kadota, I think she is very popular. Baba yake anamfanya ajulikane. Na umuthi ni muthenya muritu kwanza hari ni Reverend sana jua hivyo. Ndina magongona matano, riri ni rĩa kana. Nyambĩrĩirie Kanitha, ndathikayore, kwa Paul, Big Mark, rĩngĩ kwa Pcool, ndathikwa ithĩramu ithĩrania Ruiru. Na rĩa mũico ndĩrĩkwa rĩ kũrĩa mushi kukula sasa hiyo ni kumaanisha sijakula tuki atiriri kwa ule ndauga kwa Paulo na kwa Pcool kokwira service to humanity is service to God. Shigosha ndena na my friend Salome leo goti ogotungata na iria ya meha na my friend wa Rweno Serebo organize our event frao thiwathayo omemerekeire na maundu maria mangi mothe wa tene na ndikota kungeta maritwa manyu majors and the rest ndathirukia maitho gwe see my friends all over mwalimu akiwa keyboardist inaona watu wote na wajua na mundu tokire nake wanake-ini na kenda kuruta wega-ini wa Ngai sanduanyaga hoteire sababu akarogera iguru kuria twakomete kaia mandathi ona ni ngugua hoteli twariga-ini akiia mandathi mana akihe matatu akiri ari monegi akuire for real koguo sati you saved my life na riu ri kuga service to humanity is service to God. Myself Joro Akibodi, I am a product of service. Uria mujowi na aramanjo itene tasha diasio. Me, I'm not a success of education. I'm not a produce of rich people. I am a son of a single mother, a man acquainted with trouble, a man related with poverty. But what has made me be at Nojoke Haha, Mohegete, you address me as a father, is just because of the service that I have served my people in this nation. Sini kweli sale. Nimetumika bila pesa, bila kulipwa. Kia kwe kile gari maguta, hata ni kido direct. I urge you, Pastor Paul Mofea, na timu ireke kai aramu arahura, for you to take over the mantle. I urge you, mutige kile besha bere, ikila service bere. Not what you are given, okay, hore na mudo keyboard, you can get mudo raina wega, not that na besha. Joro unajua wewe, kuna toa kutamina na wewe na Muigai. If I speak the truth, Joro geta oyo na Muigai mahitire rimwe. Toro ndetire Joroge na ngeta Muigai kawa physically ka mutumia wakwa atene kawa physically ka mite emwe by mite emwe ni horo bora ke gutharwa huriirwo
na nä njoroga wahårire he was not known ahåraga keyboard gwa kuria na må igai onake ndaikaine ngä mahe keyboard ya kanitha ya gå rä two nä rä ndä wanja for free nä getha må igai ndägathä kå produce njoroga kä gambia makä hiti å guo othe nginya njoroge ona ndanjaragä ria Mundu mundu. Hata anaona nataka mundu. Kwacha anyaraire muno njoroga. Analaita note, he is my friend. He is a good man. Rafiki ya kwanza my wife sana. Njoroga na issue ni jugwa wega muno. Na uwe ni na ndekire ekaiguo. Do that to others. Serve people without gain. Don't have somebody nini nitapata DJ, please. Yes, no kinyore tawira ole mundu arutaga ne kwagirije kurira, but don't put pesa mbele. Service will open doors for you. Kwemera ngomeike muno shabishia yo ni utugata. Okay, agiaria wikagira maundu tio magago tugata ona tio magago teithia, lakini watu wengine from nowhere will make you be and you'll be yani ugekora kundu ni andu othe ndatugatire. By the way, if I tell you how I went my first time to US, ni ndetuoneka pointoi takemi na kunoresho na matumire mundu ndanjithene nitio hiki tene makemura mundu no mwene ithio murehe ndatonire kunatia metia turastaga fio kuna ndatwaro ndaingira ikora muthuri mugima na mutumia ingi kama bila baba makenjira tonda gutwara raya ngimera ndingethie tondo nyimetwo visa maita matatu makenjira ni uguthi ngimera mugugika uguo inyu mu no horo ucio ri mwethe visa na tigiti wira wakwa no uguthi. And that's what was done. I found myself in US for the first time. Service peace. Twajitithia nilio hiki wacokire gutitware drama twina James muhiki na muhikania magekora na gukiharagana MC na muhikania tugetigwo Royal Stadium uguo thaigire show tukutukiona kama drama kama video tugetembea nginya zima na ndio tukia lakini yake ndio talo ngeya tumaka tukigura kwenda na ndio malika ngo tukia so tuko vitunge kali Adoria mutete Jehova yono kero na moka mutwamo Roiwa barasia nyunga ingawe hoko Wanyuwa kwende wakede na nundireni Kera kujikinye Kura moti kanoro niyo Ona kana mwaneta Rigande mwenye Aroiga kerero Kiado kene yotuko Wakiane keno Nage misyo yake Aroiga maramu Wataneiga nijigeno Areta kiono Na maigo mwamweli uyu Nayo mekurwa Moigetie nemeige Kodomu wake Kie na hinya wanyu Kaye kuwe moti Kanoro niyo Ona kana mwaneta Rigande mwenye Aroiga kerero Kiado kene yotuko Wakiane keno Nage misyo tani Umasande amor y das aquí un que ni nada azara ya no tiene juego con asociación de se el final con el mismo adobo bodega aganda de dosia una matua koya maoya gamu digaga ya sora wale wa bwana yuna mende mutore mama hoya gote dio ayekuwe moti kanoro niyo akakana moneta ligande ndeje ariga kerero kiado kane gyokuko wakane keno nage misyo tani tegole meire tegagero nero sikenda mugwatio sitore imuthekaga gikeno gia ciane kona muyate kaindende voimunyororie kimuthekagirira ayekuwe moti kanoro niyo akakana moneta ligande ndeje ariga kerero kiado kane gyokuko wakane keno nage misyo tani Ariga kerero, siado kene yo
muko wakiandikeno nake misiotani eye kuga muthi kanoro nĩiyo